I da ste ljudi, ovo je... ovo je prvi klip na mom kanalu i danas ću vam reći šta ćemo uglavnom snimati na kanalu. I da, kao prvo naravno, kao što vidite po naslovu kanala, snimat ćemo Minecraft na serveru KGB i možda bude snimao preživljavanje ili nešto, ne znam. Zatim možda budem igrao još tu neke igrice kao što su Spore, na primjer, imam sad ću vidite Spore, zatim na primjer ovu igricu. I da, tako da možda to bude snimao, možda bude snimao te Spore, uglavnom eto, govorim. Imat ću možda i neke tutoriale za Minecraft ili kako skinuti neki program ili nešto tako, kako skinuti nešto. I da, sad, ne znam šta bi vam još rekao u ovom uvodnom klipu, osim